اینجا استخر پروژه هوشمند $100,000 مونه که محل اوقات فراغت و بازی فرزام جانه. می‌خوایم ببینیم که فرزام چه تجربه‌ای تو استفاده از این استخر هوشمندش داشته و خودش کاملا برامون توضیح بده. من وقتی که وارد استخر میشم اولین کاری که میکنم از طریق تاچ پنل چراغا رو روشن میکنم و ev hevzaneviye şemkhaniye. Heman neviye delbendiye ku heşt mehi bule bi dehan tapuyen milkeli lavasanatu huvat. Li ser navevi hebun. Nihadi ve gele bindest kemtirave bikarbine da ku Ferzancan bikaribe bi reheti avjeniye bike. Ev revşa jiyana oligarşu seroken mafyayen rejimeye. Niştecihin kesre ku di heman demede sihuren İsrailene. Çend nirhen maiyen ku baveriyavan bir rejime heye. Ji çarenusa hocaci u ruhullah hacemiyan derse bistinin, ve kidin jiyana ve detenehen mafya u oligarşiyen rejime şurt bike, u yen mina Ferzan Şemkhani hin beter zede bike. Ferzan Cani, ku bi guhtari kirina muzika bi kalite bilind ve hatiye bikaranin. Jibo zanina kesen ku nizanin, Ali Şemsani yek ji berpirsen naskiriye komara İslamiya İraneye. Ev berpirsiyariyen giringe leşkeri, u serokatiya civata giştiya evlehiya İrane, Raveşkare Ali Samneyi erebere rejime. Di destbeka şere danzdeh roji de evji erişe hilas bu. Le gelik gomanhene ku ev çavarizgar beye. Hinik dibejin ev bi swasi khore İsraileye. Der dora viji u çend miroven viji bi tawan çasosya İsraileye hatine kuştin ya ji girtin. Bi swa u kore viji bi gendeliye bi navu bangen. اینجا استخر پروژه هوشمند $100,000 مونه که محل اوقات فراغت و بازی فرزام جانه. می‌خوایم ببینیم که فرزام چه تجربه‌ای تو استفاده از این استخر هوشمندش داشته و خودش کاملا برامون توضیح بده. من وقتی که وارد استخر میشم اولین کاری که میکنم از طریق تاچ پنل چراغا رو روشن میکنم و گرمایش که یکی از سرگرمی‌های باحال منه. ما عادت دارم آهنگو با کیفیت بالا گوش بدم، به خاطر همین برام بالای یاماها نصب کردم. اینجا تلویزیون زداب هم کار شده. یه تستش کنیم ببینیم میسوزه یا نمیسوزه. نظرتون راجع به استخر فهم هوشمند فرزام برامون کامنت کنید. همچنین دنبالمون کنید چون قراره تو قسمت بعدی بریم اتاق فرزام رو با هم دیگه ببینیم.